Kani ketika Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hakah new trek urumpang arajar arpo. Ki nong trei jong ka si nong cloud kila pelong da ka jing sanget trekam hadian bagi bor badai pet jong ka office u district health and medical officer jong ka West Coast Hills district kamchim la le hadian bakat nat Megalia Energy Corporation Limited kala otno ya ka boarding electric haki kuata balasa dagi nong trei mentala kumbasau benai bat sampat ka boarding tang hapo hospital namar ka jingbom siu jong bor peniak hospital ya ka baithang boarding kabalakot menta hadu san penriu lak tengka ha ka juk poru kinong tre jong ni ka CHC gila dawaru ha ka ni sngi ban penkiu no ka tulop ka bakiyo tang sau haja tengka sisien ha ka lai benai kumun chupen kan mau kinong tre jong CHC nong klau ha ka sau trik benai nai weng arajar khat khandai gila mi syakmat bendawa na ki bor badai pen ban penbiang ka boarding electric ha ki quarter bat ban penkiu ka tulop hendai kumbalong haduk menta ya kini kakam ki bor badai pet kila susngap jarjar bat le bom patiawi gini kijing dawa ke ka daw pelong piu kin semi kini kas ban pelong ini kas strat ka daw bang pelong ni ban wana du neupot bangin strike menta kesni kalong namar ba nila du lain menta la saubnai nadu ka arpoitrik u Oktober tar hadum ta empat yo lai kidang sa be ha jingdum dia kadau jumlah bantip mano bade ban siu yak ni hospital ban siu yak bilai katkum na ki he NGO jongi kila ong ba kadehi ka sarkar ban siu yak ni ka bilai kebal akot menta hadula sampun riu lak tangka hakito ki benai bangi ya benmi ko sen bilai kadang poi tang hadu sampun sao kata gembut hau Oktober dia mata kelak poi sampun riu dia kelong ke ingi kum kinong tre ban sekri yau bai ba ya kinong pang demar ngirung idon kam cibun ki jinglan kam ha ke set ketiu bat kamtap me ya ki staff ki jongiru kelong katulop jongki ke berit gun neki ki yo tang saw hajar si benai dia kin na kata ka saw hajar kin hab an thet ya ki mombati ki punya syarat ya ki we ki bagi don kam te kelong ke syai ki ban im lam kalai de nekliang jonga na kerpat ya ki badai ban siu ya kini ke bilai patin simkia kenapa ni ki nok sakri ngin yo sakri hok kakum kejing la jongi kakum kobor jongi ngin light kita kejing te ni kum ke hostel kur ki nok tre baro ngila long meeting terus ni bangin ngila ipendej ba kene kalong ngin strike tang sisni mta kesni kita kalong kum kedak ban persya ya kejing pom simkia jong ke sarkar ban siu ya kene ka bilai te lada nimyo ya ki jubab kiba isnyo baki jingirap mengila ban yo ke ni la ban nangnis mat nimla ban bu kisni re ngin sa continue ngin sa nang yai pen i kejing persya jong baite bat kata kum kinom sebalabo naga government jong India bro we ya kisi si command power de bandon adu new ke doctor de bandon we specialist surgeon specialist medicine but ops gani de bandon pediatrician de bandon ayush but don ki UAE MBBS UAE dentist de katkum ke jing dawa ke jing tmu jong ke sarkar teman power de bandon hapo CC de kalong kita de ndai ya kata ngimla bantip ke gadau ndai tang si jongi sikwe ki CC ro ya kene ke man power ke bakila tmu ban pendiang ya kita ngimla ban yai ndon de kumbalong ha CC jongi ro ki equipments kum ki x-ray ki dental table gitu bagi we jinton kam kum kamtam ha labor room ro tolong ke berit bagi suction tube aka dibangi de ni don kam bagi de bandon ko ki CSC bun jumlah banyo
Kit habaya de bat ka level jung si syate kadang don sipun kijing duna. Hakabai day ba kani nakaliang jong ka Rimen Shiliang Cree Environment Sports and Cultural Organization kalapen pa kajing benyaw ya kajing le pompatiaw jing gibor badai pet bat dawaru bagi dia sim khiano mat dori kani kakam om tang ban I boarding bat pen kiu tulop hendrai ban pen biang ru jing don kam ki pakum ka CHC gadai ban don namar kat kum kajing lap jong kaseng sibun kajing duna ki badan hakani hospital kinong trei jong ni ka CHC le thu ru ba hak artrik unok pra arjar khat khandai kila pha daga jing tho achka office jong DM and HO Nongston bat cha office jong Citizen Foundation ka badan Shillong hendai nakaliang jong kiru kimshim lapatiawi hadu menta Itu kalian jungi ka Rimen Shiliang Cree Sports Social Organization. Abang idon hang ni khmat jong ni ka CSC Nongklau CSC ni kerpat ya ka sarkar. Namar ngi hadu menta nakaliang ni doktor gi staff ro hiduna bha hang ni. Tina kalian jungi ka seng ni kerpat ka sarkar dan ni ka Citizen Foundation ni ka NGO ko penyat je ni ka hospital bahkan penbiang ya ki jingdon kam jungi staff ro nang ta kiwi ki tiaru ki badai ban penon kam ni hospital kun x-ray kiwi te nomor ba ni hagni ka thani don tangkan ni hi ka jaka jing sumar ka balong pedeng ni paro ni thani ni patkaderu ka level jung si ni ka pare ka sokar kan penbiang na dong sedong pat kumjure ki NGO bahkan pek yen ba kinong treh ni ki de ban biang lut kat kum ga baha ka ba ka de ban don